lo nanalay. Lima sanding ni may daw. Ciman lako rupani kasolo natang. Wakapaki gua tade lako salurara salubuku. Sola to mintu sambo pokok na ondongan ada ada muka luana. Tu rampolem bangamo tutung koli rara sama te kamaritinan. Tu pati tengka mumingka rupa mainduna tomak raput maka limana taruh pulauanna sola polo kaindina inde to nang ulit marampak mapuang atau mengkarakanna lan unolai sorongan sepu painan tole pagi kuah dan manai temai sorongan sepu taduan tole tang silolok melindo dio timban tingayo tapa kapanala ko tetap potoling kalu aja bebas jadi ta bangun mo si mantai lupa muncul coba kata toro lamberan sang karampuan jadi apa anak karampuan tak
informasikan kepada petugas pos karena tamu sudah masuk dan karcis belum ada. Sekali lagi kepada petugas pos supaya karcis rombongan diantar di protokol. Terima kasih. Tabe na ko bisa soal nasang. Ada minta dengan pangan. Langan panggolongan. Nah dia bisa mana. Tabang mo babadan tol. Mulai taduan pangan golongan tol. Baik pada ulolo kilapis yo tinggal. Paano lalayong ni? Bara. Bara. Ito yo. Ah, oh, nangyari lagi din kami tayo. Nangyari kami doon. Ay, hindi kami ito sana kami lagi sulan. Ini masa. Kita muy. Oh, terong na duka pumire dako na terong na pungotol di Pasilaga. Apa makareri dako? De siapa ni bolok aku de pa. Tak na la Silaga ke dibendin na yari to pa ni bolok la situ tuntong si sangat tete na melo. Dia panimbolo ini panimbolo porokan.
Tabe lako lindo mairi cuma siman rupa mika solan asang tabe lako to pasambo langiran solasang sidan maluten atau mak paren katung kasangan na pakapaki kwa tabe lako kita tujumba mo tamate kamaritinan tun koli rara tamate palan nama bela lanjola unula dilek korara na indedainan ulamban buntu salah kelakuan kada pa lombok saratu apa temai kamarintinan balanna makamban ularara na tama tondon batang ta manimpa berenjen gurawanna tama batang di kaleta ya motowan tarangkuang lemai wanta denau pa anna pamma sena puang tontong lebantan talikusan anna temai kamarintinanta sundun rekelo kena upuk langan pendaunan jadi kikwa ta bangun mo si Tirolindo tomak rapu motok si parada-rada umisung taruh pulauan na inde ambe sola to polo kaindi ina makali makna anak ampona anta tento si pakatana torro unolai sorongan sepuk bainan pangan the notice to the tourists not to stand in front of the rice farm because the person which are sitting on the rice farm are the top position in society. Thank you. Tapi lako kita anggap ini siman lako rupanya kasolana sang pakai pakai gua tapi lako matua induk tu bintin suleng karara nak siman lako makali makna tomak rapu tumpa bendan ada na kabutuan kula tapi lako salurara salu buku solato sampo bokona anna ta'dung kalwana tu rapulembamo tu tungkol irara tamate kamarintinan la kita jumpa jomai padangan di poso pakapata del legalmente limbu sanda kasalle yara kata gede damai di paulunna tetondok tambunan pak gantianan na antau benan kamputurara tajo meleleanuran pak ujung pandang pak gantianan na pamala tung kasangan na iyar kali mo puang temengaragan na merupa pak rapuan
Jotim banting ayo ta solar rupa main dina unolai corongan sepu painan pangan taduan tole. Apa kita lamban lako patang di kaleta kumara nama kampang kita mati kamarintinan. Manimpa unis mojong balara nampakna kamarandengan. Kikuajo nama tetap potoling kaluak jo meba apa na Lembang. Tangki lambri laun tandung-tandungan ni, tangki detek laun borong-borongan ni. Temai sorongan pangan painan tole. Sepuk teroma kairi umi cuma kadontong melinda jo timbanting ayata kita mau lau lambi tangki detekna kita mau lau karapi tenai tangki lambi belana rampok itu teroma indun kita nasang tembatin mairi mak rio tak iki indona senga tak dengan ki napa telepon nama nang banua kamarintinan jadi ki kota bangun mau ciki indo tomak rapuh motok barada-rada misu makalima anak kadus lawan na inde ambek soa indo tinong ulit marampok ng mga temenggaragan dan nampak anda temay kamarintinan ka langsung pun beres kirolo ko na upulang ng pendaunan na tongtong na taranak kada puang sululang tengko situ patakan solangi jadi kita baik patat Tiroi lako tungka pata pai mata ke dek sang jangkaran ngisung sama mairisan lampo tamate kamati uang ada tangan langit tontong tapak patut dunia nenek dating ngarabuka ialah sapui wai mata budanta ialah tontong tiro lumbang ki angga mairi lantai kamarintinan dan naupa anna pantan talis kusang kisah apalah budang na to menggarakanta anna temai tak mariwan tontong la taula patilalana la tapi maranga ada anak kamailunan antara ampo sipakatan na torong unisung si mantai rupa lantai kamarintinan melindo rupa main duna domak rapu jo timban tingayota unolai sorongan sepu tadoan pangan bainan tole bainan pangan mau ada na Lembang sorongan tole sangkalama na Mario taduan sepu ada tempon di nenek tak
ini atau kayu deh. Darap ka na sa tata. Sabi lako ang gamay siman rupa mika solonasang. Pakapagi kwa tabe lako salurara salubuku solato mintu sapo pokona ondongan na tak dung kaluana. Turam pulembang mo tun koli rara tamate kamarintinan. Laki taruh lamai telimbu sanda kasalle. Laki de lamai padangan di tiruan. Pakapata empat tengka kabuturara ata. Jomai kabutuan kulak tondok kiring pak gantianan na. Anta lumingka umbainan lindo main dunta dame padangan di Balombong. Yara kata ke ede kena pulang aja metutun nalalan. Anta lumingka tang titoro lentek umbainan kan butuh lara ata tang tiap so kan butuh nongan ni mama sena pulang to menggar kantak. Talendu mutama te kamarintinan talo bangan ni sangar warinding tapi dia misang tu kemana ngabano kamarintinan. Anak lendu parau ngatabudanna unan tangi tang barangan na olah umpo petua pon no Tente beserang pula ana baatu lolorang ka ana kana dadian baatu bengsu na kondo tarapang indenene ediponene tu nauli marampa mo po ato menggaragan na lamay paarapuan na dente disanga kande maalalan nada baatu pangmulusalu sama perang imas solanasang gumayo may te anak kanadadian ba atumentu to maarara to maabuku lana po pendeme lako tongkonan na tom palolong ni rara siyang palolong ni buku ya mo to diguat tarapa apa gumayate ulu lamalerek ke durian belan na yate kande ulu te kande yate kande sipupu batonan na kumoyan na durian no lasara nakande lombok yan na lombok no lasara nakande durian tadi rekke durian teulun na yate sising kadadian kilalay tongkonan tong palolong ni rara siya tong palolong ni buku tenene di ponene itu ga atuangin di puduna lana po pendeme reke tongkonan do palili do tokesan ditole pa reke tokesan tongkonan palili te Atena naya te agan na kande si pupu padang lante tondok maalalang kaparengesan lamalerok ko kabo dadi ko
ya de toronindo toronambe na may tokesan tapa apialami te pasailena syulu lako tongkonan tada tokesan kumadin na siupa na yan te tongkonan tontong otanay siumpu umas solanasang umpa siumpu urara makamban umpa siulang abukutang asiaderan na keluarga tokesan keluarga lampio tontong misa kada tontong misa tengko situru misa arif kada naulang batakan nasiumpui dadi ko kurre sumanga pada moto sama abiswa mo talay Kenten pumetan kamarin tonton toratana lainnya inan namorotan mukura lima inan namorotan mukura lima Basi kira kedua masalah de tonton jalanna alamatan dan apa Aku pun naparampan tanga tenino napalosor di tenino san nakasalek yang mau alus kematian jatan ka agak atuasun atau napulalam mo ba atu nakotete mo inde tomatuasta maanak ubok kompa aku dinganna tosang pada tito tosang mama karoengan da bang indi puruna rom taban nakasenan Tade lako angga mairi siman lako rupa mika solan asang
lako matua induk banu karurungan tu sang pargetan nun moni sungulan te kamarintinan pakapana lako to si tetang suruh marorong sola sang situen malutena majelis gereja jarakan lako tingayo makarangin atau pasambolangiran toma parenta tung kasanganna pakapagi kuat tabe lako salurara salubuku solato mintu sambo bokokna tu rampolen bangamo tu tun koli rara tamate kamarintinan ke kuah belan nama kampang si tamate kamarintinan manimpa tinumbu tamate Pak Marioan pajo namo tota potoding kalua jomeba banalembang tangki lambi laun tandungan ni tangki dete laun boro-borongan ni apalangan ki kuatiro tatiro ilako tungka pata pai mata ke sang tiang karan jumwa sang mairisan jomai bak tu pira-pira bak banalembang rampo terromarintin undi sungu kebetu apon nuntakan jalanan lantai kapayan kakapa dalam tekulak pemeraskan untuk Malaya ada anak kabosuan pula jadi terbangun mau sepakatan teror lantai nung karampuan boyo daripada modologi lantai rokok sudah karara apa dapat pasti mana negara seni Pak Mariota perempuan tak pimpin Mario langan suci mama baru salam tak berpikiran dek mau sang ke depan budak-budak siman penduan pentalung kisorong rokok sudah kararata itu kita apa ini sungulan telantang kerampuan gente inan pentua minan pakai pada lambang ikwa ben mane temai sangarara tasi dolundian kita bangun mulai
man rupa mika solanasang pagi kuat tabe lako matua induk banu karungan torwan di poambe na di bonene na di bosununa angga mairi tin mo suleng karara na sang parek tan male di kiro batu benne sepu batu penganta dami pasirin pagarimbagan penan gitu kami deluto mangala. Susi kita lagi semba atau manemba amon na tobiyak kita matuamon nasi semba mo tahu makati mo tulektek. Susi mga siate kami pasiranding-randing yung tutedong dito. Apa solanasan kita mintu totongkon. Ya tutedong ni pasilangan ako. Nama nasa ang piatu siulu jomi ba aba na lemba. Mereka budak-budak apa ya tuh na laki-laki ya kau tidak nak mungkin nak tidak nak paut kenang na laki-laki kan sama ada tidak dipahitkan tidak nak dipendara ngambangnya dia tak dipendara ngasih na laki-laki apa kau nanti pertama kau kan dia ada kau tidak itu kan kau malam apa silakan tenang apa kau bidolong tak tongkol tidak. Tabe lako tong konan nak siman lako tong konan layu kairo pak gantianan na tabe lako salurara salubukur salatanin tu sampo pokok na ombong anna tak dung kalwakna tutumbak jomay bak tupira-pira bak banalembang umbainan kambutu rarakna tama te kamarintinan lagi tak jumba sambali mai padang di tongko ladol lamai telimbu sanda kasalle lampio tung kasanganna kekua ini lampio lampu marintin umpatu mama arsen di padaran tangan orang tanding belum kasera. Tapi tentang kira-kira cuman yang budak-budak, semacam rara sakit pada mana tengkan kita bangun tajinan ni nana. Jalan nama kampung kita masuk kamar intinan. Tanculan di laut tanding-tandingan ni lah tangki desa laut borong-borongan ni. Pakapan aja semacam rumah atau tetapi tentang aja ni tak pernah lepas. Nah
Kiparan pola kita. Berat terang hujan. Terang. Oh, terang paling lantak lah kan. Masyarakat itu nang itu asal lah. Mana? Kalau mau komikan ini, tapi ini zaman-zaman.
Nanti lako pakapan gua nanti lako keluarga Rampo Maritim rombongannya keluarga Nesoko Intelakio Rampo Maritim Batu Kanjeng Lalangkang Nomoro Batang Apido rombongan nak keluarga di Boko tak pasangan so tangan namanya. Apa namanya? Ya. Lagi kita sampai siapa dah? Ini Yohan, kombin dalam ini. Joko Sotori dah. Iya. Oh iya, ya neraka ini. Kami mo. Neraka bel. Salah malay mo itong mga mama. Saya lari. Weh, mataku din tiga rin yung nondo, mataku. Manika bukan ditinggal lah. Ha. Ngapa yang nama mak kiri. Tahu ke? Kan ini kita ngamalkan lah. Sama kelo tayo yan.
Apa ribu toy kita mengarai deh pak. Goyang nih. Teka. Buat bukan dia. Oh no. Okey, bukan dia. Okey nak paling tak lah. Oi, cem aku tawala na. Mungkin hotel melodi kasih kanan kalau tandungan melodi nanti kita ada banyak tandungan tinggi saya kata ni ya maju mail siman rupa mika solanasang pagi kuat tabe lako salurara salu buku solo demintu sampo bokona ondong ngana tak dung kaluana siman lako
tudolok lamai telimbu sanda kasalle langan mendari sonda kayangan tosipo bayu-bayunna kuali basi tosipo sarong-sarongna ampang alumuran lante padang dilam tio baka bagi kot tabe lako to cite to konna batu citanduk to siria bosena padangan di luruk palopo siman lako kita jumpa jomai padang alelean nuran nasapa tasik kalua kolaka tungkasanganna turam polembangamo tutun koli-koli rara pamate kamarintinan kumua bai masa yallomo yalling tiga rente tobang tama tali ngarara ta umara namo ya indambe solalai panglilenanna tunoli marampak mo puang to menggaraganta natambai kaboroh mo tedao to palulungan sudahlah kau tampara pakna lumokon pak gulinganna kumoran nama kamban ulang rara nama nyimpak perenden bulawanna tama tondon to batangta rampoki umpeng karak pai ululak rara makamban to mebukutang siaderan Iara kata timumbu naulang kaso si tamben padang laten nama temi ada anak kamarintinan kumua nguyan nama kamban tengka ke edeta manimpak pelawan tajulu pak panalembang nang larampoki anggama iri umpeng karapai kamarintinan tunta ke edek jomai antalos sendi batu citanduk umpeng bokoi